Impanuka ikomeye cyane ibereye nk'ahazwi 12 ni mu gihe imodoka ririmo iva mu cyerekezo cya Remera igana mu cyerekezo cya 15, ubwo ndavuga ikabuga, mu gihe indi yari irimo iva mu cyerekezo cya Kimironko ndetse nayo irimo igana i Remera. Byakubitaniye neza hano mu ihuriro ry'imihanda, bavuga mu masangano y'imihanda. Abantu mwiza amategeko ndabizwa muri leta mu nyumva 5 kwa 5, mu gihe no modoka zasekuranye gusa abagenzi bagendaga babigendeyemo, bivuze yuko yakomerekeyemo abantu barenga 5, abandi barakomereka bihagije. Ese iyi mpanuka kubera iki yabaye? Ese iyi mpanuka yatewe n'iki? Ese n'ukuri kose aba bantu koko bakomeretse bihagije cyangwa ntago bakomeretse? Ese iyi mpanuka ni abantu bapfiriyemo cyangwa bapfiriyemo? Nanjye no mpamvu ndi hano kugira ngo usobanurire nkubwire abapfiriyemo, abakomerekeyemo ndetse n'abahungabanyijwe n'ino mpanuka cyangwa n'abatewe ubwoba n'ino mpanuka. Ni mu gihe ino mpanuka rero ngiye kubasobanurira imva n'imvano yayo, uburyo ki byagenze. Ese imodoka iri mu makosa ni iyihe? Ni iri kuva i Remera? Ese imodoka iri mu makosa ni iri kuva Kimironko? Niyo mpamvu nanjye ndana kugira ngo mbasobanurire. Ariko niba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi meza cyane. Nawe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Bivuze ko rero iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubasobanurira ino mpanuka yabereye ahangaha 12, ndetse ngiye kubasobanurira mvuye kuri kamwe ngere ku kandi. Iri mu gihe imodoka yari iri mu bwoko bwa hiyasi, yari yikoreye ikintu cyitwa amadafari. Nimvuga amadafari murahita mubyumva, izi hiyasi ndetse bari barakuyemo intebe, bivuze ko zari zikoreye amadafari aya ngaya ajya ku nzu. Bivuze ko aya madafari yarayajyanye ahantu bari kubaka, no kuvuga ngo boss w'iyo modoka afite ikirombe cyangwa afite ishasi y'ahantu arimo yubaka. Rero yari yifashishije ako kamodoka ke kugira ngo kamugerezeyo ayo madafari, kuko n'ubundi niyo macyakari gakenewe cyangwa niyo macya yarakenewe. Mu gihe imodoka nayo iri mu bwoko bwa fuso, yari yikoreye ikintu cyitwa ibirayi ibijyanye muri depo ikabuga. Ni mu gihe uyu mushoferi bivuga yuko nta kosa afite, ahubwo ikosa rifite ino hiyasi, koko ino hiyasi yari mu cyerekezo kitari icyayo. Bivuze yuko iyi fuso yari mu cyerekezo cyayo, kubera yuko iyi fuso irimo iragana ikabuga kandi irimo irava i Remera. Bivuze ngo iri mu cyerekezo kimwe. Bivuze ngo nyirabayazana n'ino modoka ya hiyasi yaje ikayitambika, birangira bigonganye, abantu barenga 3 bakomerekeye, abandi barakomereka bihagije. Ndakeka nuko nguko byagenze. Tukahita tunyarukira none hano Kicukiro Centre. Hano Kicukiro Centre naho habereye impanuka, ariko iyi mpanuka ntago yari ikomeye cyane, ni abantu benshi yahitanye, ni ukuvuga ngo yakomerekeje abantu 3 ndetse nta n'umwe wigize uhapfira. Bivuga yuko iyi mpanuka rero yatewe n'abamotari bamwe bagenda bakatakata mu modoka. Ni mu gihe umushoferi yafungiye moto ku mumotari, umumotari akubita uw'imbere, unundi w'imbere akubita uw'imbere, bose barambarara mu muhanda, mu gihe aba bose bari bafite abagenzi kuri moto zabo. Bakirambara mu muhanda rero gusa bahise babyuka, nawakomeretse nta n'uwapfiriyemo, ariko nyine harimo abahababariye. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yongera kwibutsa abashoferi kugenda mu muhanda neza, ndetse nabibarangaje cyangwa kugenda nabitsitaza, bitewe nuko abamotari cyangwa abanyonzi aribo bakunze gukora impanuka za hato na hato, cyangwa aribo bakunze guteza impanuka mu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu polisi y'u Rwanda yatangije igikorwa cyo kujya ipima buri muntu wese ukoresha umuhanda utwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko iyi mpanuka rero yo ntago yari ikomeye cyane, ni impanuka yari aho ngaho isanzwe. Impanuka yari ikomeye cyane ningi yabereye hano 12, ubwo abantu benshi babikomerekeyemo bagahita bajyanwa mu bitaro Igitaraganya kugira ngo babashe gukurikiranwa neza cyangwa babashe kuvurwa neza, kugira ngo bitaza kubagiraho ingaruka ugasanga bitabye Imana. Ngiye mwana mu bana nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina Kidasamura. Nimbere rw'ugamira gize ko n'umuyoboro, nyaboneka wibuke gukora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka gutanga cyangwa ushaka kutwunganira mu byo dukora, watwandikira kuri ya nimero yacu dusanzwe tubaha ya WhatsApp. Ni mu gihe Kidasamura TV Rwanda yongera kubararikira akazi mu myanya itandukanye, mu myanya y'ubusekirite ndetse no mu myanya yo gukora mu mahoteli. Kidasamura TV Rwanda araje abakubite nimero, bivuze ngo abantu mwese muri mu rugo mukizwe igorora. Kidasamura TV Rwanda agiye kubakubita akazi, bivuze ko hari kampani agiye gukorana nayo itanga akazi. Ubu ngubu mu minsi 5 iri imbere araje abahereze nimero za kampani, ni ukuvuga ngo abo twafashije ubu bagize mu kazi barimo barakora, ubwo bari gukora kuri Nobilis Hotel, Onomo Hotel, ndetse abifuza akazi k'ubusekirite bari muri Delta Security, abandi bari muri Isco, abandi bari muri Top Sec.
kuvuga ngo biterwa n'icyiciro urimo cy'amashuri. Ni ukuvuga ngo iyo ufite uwa gatandatu wisumbuye tukohereza muri ISCO, iyo ufite uwa gatatu wisumbuye tukohereza muri top sec, iyo ni amashuri ufite menshi tukohereza muri data security. uvuze ngo impande n'impande imyanya yose wabona akazi. Murakoze cyane, Imana ibaho ubuzima buzira umuze kandi barinde